bukeye ise wa Dawidi abwira Dawidi tugende uje kureba bene se barabasirikare. Iyo story murayizi, so nshaka ko ndaza kugusha ku cyo nashatse kutuganira. Aramubwira ati genda uje kugemurira bakuru bawe. Yo abantu basinziriwe, tutafashe microphone kwari tutafashe. Noneho baramwohereza, genda uje kureba abavandimwe uko bimeze. Dawidi agenda agiye gusura bene se. Ntabwo Dawidi yaragiye kugwa, oya siko Bibiliya ivuga. Aragenda ngo ashike mu rugerero, ageze mu nkambi, ageze mu kigo cya gisirikare, amaze guhura na bene se, agire gutya abona Goliyati aragutse. Umva abavandi, iyo wicaye mu nzu, iyo ugenda muri nosi, hari igihe Goliyati akugota. Neno kuri kose ibi byumweru bibiri Goliyati yaranzengurutse, aranze mu izina rya Yesu. Tuvuga twese ngo amina. Goliyati aradibuka. Bibiliya ivuga ngo yari umugabo wamenyereye urugamba. Bibiliya ivuga ngo yari umugabo muremure, ngo yari umugabo w'ibigamba. Yari umugabo apana kuko kwanje nje ndi gatowe. Yari umugabo muremure w'ibigamba. Bibiliya ivuga ngo yagaza yitwaza icumu, abaza basesengura ngo icumu ryagaza ripeza ibiro 20. Agafuka kasi hajya sima ibiro 20. Ibiro 20 kariya ka. Kera kakawunga kama 25. Icumu ryi yagaza icumu kurira hano ibiro 20. Iterabwoba ry'abadayimoni, iterabwoba ry'abakize. Goliyati ngo arahaguruka, batangira kubatuka, ababwira amagambo yo kubasesereza. Arababwira ngo mwabagabo mwe, ninde kumwabuza umugabo uza tugahangana. Niki cyabateye? Ndabasuzuguye ubwoko bwa Israel, kandi bari bafite bakomanda b'inkotanyi bakomeye. Bari bafite abakomanda bakomeye ba Abuneri, ba Jowabu, abasirikare bakomeye bamenyereye urugamba. Ariko Goliyati ngo ahaguruke, abagabo batangira kwinjira mu ndake, ati mwinjira mu ndake, za drone zigiye kutumara. Dawidi arimo arategeka. Goliyati aravuga ngo mbasuzuguranye n'Imana yanyu. Haleluya! ngo yumve iryo jambo Goliyati araritibuye. Yamavuga ngo urugamba rurarangiye. Umva ba aravuga ngo urugamba ndarushoje Dawidi. Yama yegera abasirikare, yaratangiye kumva amajwi bavuga ngo umwami yaravuze ngo uzonesha uriya Mufilisiti, ngo umwami azamushingira umukobwa we, ukanda azamuha ingororano, azamuha n'ikintu gikomeye mu gihugu. Bakuru biwe bamamwegera baramubwira ati urahereje. Baza baducisha mu amaso. Turuzi ko abantu hano hanze baza baducisha mu amaso, bakavuga ngo yo nguriya ni wa mupastori wo muri Pawu. Ejo bundi umukobwa uzi utwishyuza amafaranga y'isuku arampamagara ku wa mbere, ndamwitaba ati ndashaka amafaranga y'isuku. Buretse mama, buretse kuwa kabiri aranyibutsa, buretse kuwa gatatu aranyibutsa, buretse yewe, buretse tubanze tugere mu itariki 31. Kuwa gatanu aranyibutsa, arambwira ngo rega ndakuzi, uranzi? Sindamubona. Ati ndakuzi uri pasiteri wo muri Pawu.
nahise nyashaka ndayohereza, ataje kugira ngo pasiteri arimo aramugora mu kazi kiwe. Turazwi nubwo twihisha, nubwo tugendera mu bantu. Nani Petero igihe yihekanye Yesu ngo yaratibutse gutya kwikombe barimo bose ngo batangire kuganira, ngo bamamubwira ati ariko Petero uyu nguyu uko hayavuga ashobora kuba yari umuntu wabaye hafi na Yesu. Petero atushikirwa iyo ngiyo, ariko uyu mwana w'umukobwa aranshaka hiki ngo yigira hirya. Bamamubwira ngo n'ukuntu haya wicara wota uri umuntu wajanye na Yesu. Nimumfashe ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, handi nari munzi narahindutse undi musha. Dawidi bari bamuzi, haleluya. Dawidi yarazwi na bene nyina, bari bamuzi. Icyo yishingikirijeho nicyo yemera kwari coco. Baramubwira ngo kuwaje kutugemurira, kuwaje kudusura, niki kikuzanye hano? Arababwira ati se koziki? Arababwira komanda, aramubwira ati ariko je uriya muntu mu Rwanda. Yamamubwira ngo uceceka. Yari nkuko kuyu muhungu wa David, yari nkuyu haguruka da uyu gani nkuyu niko David yangana, ngo yari umusore muto mwiza, nkuyu muhungu wa David. Komanda aramwitegereza, Abuneri ngo aramwitegereza, ngo aramubwira ati yewe ati ntiwo bishobora, ati ni umugabo twabuze uko tumufata, ariko amakuru yamagenda aragenda, kuko bari barabuze umuntu uvuga iryo jambo, bari baramubuze. Amakuru aragenda agera kwa Sawuli. Ngo amara gushika kwa Sawuli, baramubwira ngo aha haruguru hari umuhungu wavuze ngo ararwanya Goliath. Ati arahari? Iryo jambo yarivuze atarahari? Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. iyo Mana yaravuze ati isi nibeho, maze biraba. Imiraba iraza tigira ikimara, kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. umva ba nimumuhamagara. Baramuzanye bamugeza iruhande rwa Sawuli. Sawuli ngo aramureba, ngo aramwitegereza, batangira ikiganiro. Uzugani ngo batangira ikiganiro. Umva, umufilisitiya iyo umurebye ukamurebera mu shusho yawe bwite, aragutsinda kandi arakurangiza. Ariko umufilisitiya iyo umurebye kucyo turi cyo, haleluya, ahinduka ubusa. Ibibazo iyo byitugatuga ukabirebera mu bibazo, niko narimeze. Narabyitegereje, navuze na pastor, ndabyitegereza bimbana birebe. Imiraba iraza tigira ikintwara, kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka. baraganira ngo amare. Dawidi abwira Sawuli, aramubwira ngo umva abandi bantu ukuntu baza babana, uvuga abandi bantu ukuntu baza babana. Aramubwira ngo ubona aragiraga intama za data, ngo idubu n'intare bikaza, ngo narahubukaga. Uzi guhubuka? Guhubuka timubizi ni ikintu utatekereje. Ngo narahubukaga, ngo
mwafashe umwana w'ihene w'intama mukazifata kananwa mukazitanya ngo nuriya mufilisitiya utarakebwe uriwe yapfuye kare intambara Dawidi yayinesheje ayirangiriza mu cyaricyo mu mbaraga z'Imana. Tuvuge ngo amina. Guno nuriya mufilisitiya utarakebwe utazi Imana uhaye isuzugura ingabo z'Imana ati namunesheje. Turangira da maze Dawidi aramanuka aratarama. Ufabandi Dawidi aratarama araraba atangira kureba tere atangira gusuzugura ibibazo. Yewe Goliath turi imbere ni mwinshi cyane mu maso y'ibyo ureba, ariko shira imbaraga z'Imana imbere yawe. Dawidi biza bivuga ngo yaramanutse ngo agere mu kagezi atora amabuye 5. Amabuye angahe? Amabuye 5 utubuyengeshe. Abanyarwanda bavuga ngo n'utubuyenge. Twebwe twaza tuvuga ngo n'utubuyengeshe. Muratuzi tubuyenge? Yamaye kada. Tubuyanga muratuzi? N'utubuye uzutora tumeze nk'ibiye. Urabona ibiye abana bazaba bakina natwo, ariko n'utubuye tuba turi mu ruzi. Anje ntatubuye ngaza pe n'utubuye ni kuko woje hano ku muhanda ugatora utubuye, ariko utubuye tumeze nk'ibiye. Hajya wigeze ukina biya n'utubuye dushatse kumera nka biye. Atora amabuye 5 arajabuka hari ahantu iza ndeba filime yatambarari ukuntu Dawidi yari kwahangana na Goliath. Timurabona iyo filime hari ahantu hameze gutya muri Mwayenori yandi ko hameze ni ibihugu by'ubutayu ariko bidafite imisozi. Maze Dawidi aratarama. Hallelujah! Zutarama. Utaramira Imana ubwira Imana ngo do. Wibwira Goliath ngo ayiwewe. Goliath ngo amurangize waramusuzugura. Bibiri zivuga ngo aramubwira ngo Dawidi nikaho yavuze tese ubu bwoko bwa Israeli bwabonye ko nta wundi muntu tugomba kubara. Imana yije gukoresha abantu izikoresha bo mudatekereza ko ari abanyembaraga. Aramubwira ngo Dawidi we aramuhamagara cyakiraga ijwi rinini cyane nk'irya microphone. Cyari ikintu cy'igikoko, cyari ikintu cy'agasuzuguro kenshi, ariko cihararutse kitazi ububiko n'imbaraga dutunze. Ico turico Dawidi ngo amare Goliath ngo aramuhamagara ati se wanyisimbwa kuranza ngo turwane ufite inkoni ngo ndakwica kugaburira inyamaswa zo mu ishyamba kandi Israeli bazohora ari imbata.
Dawidi aramusubiza ngo wanteranya amacumu n'uducumu. Ngo ariko umva intwari ikomeye, umva icumu rihwanya ritahusha, atari konje naguteranye izina ry'Imana, umugaba w'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya! Bavandi, tituri abantu bo gusuzugurika. Yari afite umuhumetso ni igitambaro tumeze gutya twagifunga. Iyi microphone ifunze nuko twayifunga. Umuhumetso nuko twebwe iyo twajaga kurinda ibigori turinda inkima murasi inkende, iyo twajaga kurinda inkende nuko twafata ibi ukashira hano muze umuhumetso tuzi. Umuhumetso bamuze barawuzi, abana batoya nibo mpanireka umuhumetso nuko wari umeze, ariko muremure usumba kano kamushwara. Niwo Dawidi yari afite. Umva ibinyantege nkeye ukuntu biza bihinduka ibinyembaraga iyo wiringiye Imana yawe. Afata ibuye rya kakabuyenge agashiramo hano. Ngo amare Dawidi arasubiza. Umuhumetso en fait, umuhumetso twebwe twarayikoresheje. Umuhumetso iyo wawushiragamo ibuye, iyo ushaka gutera hariya mu muryango uzutera hano ba pastor bareba. Ni ikintu kiza gitambama bitabaho mu isi. Umuhumetso iyo washaka gutera hariya ku muryango nukuvuga ngo bavarere nibagiye kubona ibyo. Ariko kubera yashizemo Kristo, ibuye rizima ryanzwe n'abubatsi kumana ryaratoranijwe. Haleluya! Umva abandi ashiramo Yesu, uzushira Yesu imbere y'ibibazo byawe. Tuvuga ngo amina. Wishira umuhanuzi imbere y'ibibazo byawe, wishira pastori ngo papa Kadogo jewe ndi igiki. Abantu batoya abaruha bakaza bagenda bakabwira pastor ngo pastor ngo dusengere ngo mushwanye. Pastor abasengera ko mwashwanye, wagiye ugahamagara umugabo wawe mukicara hasi mukavuga nkaho reka dusenge, duhamagara Yesu. Bibwire Yesu